Ndereti ya BBI guku bururi-ini no ithiete na mbere na kuhiuhia ciande kuria muthenya wa ira mucemanio munene wa gitaru gia gatagati wa bururi uratabaniirio mwena wa Meru. Ndumiriri iria irahunjagio ni atongoria ingi ikionekana kurongoreria atongoria amwe aria mari na murugamo ngurani na aria makoretwo makirikana ni maragira mutongoria wa bururi gitio. Kama vijana wa Laikipia hawana kazi ni kukosa heshima wakiongozwa na Kionjuri. Ni kukosa heshima kweli? Hizo ni facts. Hiyo sio kukosa heshima. Kuuga kwa pesi ya BBI tutire ne kwaria ne kuuga uru. Niye murimo igwa ngeruma munene wa bururi. Murimo igwa ngimwira uru. No uhoro wa ma no nginya twarie uria uri. Ndereti ino ya BBI ikirikana riwona ti kunyitithania a Kenya indi ni kugayukania ragayukania na watongoria makarira ndama ciao cio tongoria. It is no longer about BBI. It is about 2022. And they are very clear. We can listen to their sentiments. And every indication is very clear. That now is about line up who is who. Ni mamenereirie uria atongoria mwahumwe makoretwo magitwarithia na mbere micemanio ya BBI makiuga ni undu wikieha ati a Kenya na makiria andu ethi matirakuruhanio ona kana mawoni mao guthikiririo. Korwo nerege ya kurehe kwaga kuigua uiguano wa bururi na gucokia bururi na thutha iyo no nginya irugame na hinya wa Jesu Kristo. Kana tiguo? Ane mwiteketie ati nobody can stop rege. Ona thitima to ikiure rugame. Kana tiguo? Makiri ma andu aria marekinyitie kiharo-ini gia Kinoru marerikana ni hari kigina maraheagwo ni thirikari. Atongoria ya maramenereria uria andu aya aria aingi ao ni andu matari mawira matanakinyirwo ni kigina giki indi kiraiganirire mihuko-ini ya andu angi. Jana wale watu walikuwa wapelekwa huko, walikuwa kila mtu, serikali ilikuwa imetoa 10,000 kila mtu. Ikifika kwa yule mtu wa kawaida ilifika 500. Mucemanio ungi wa riboti ino ya BBI uraririirio gugatabanirio kaunti-ini ya Nakuru. Atongoria aria maronekana ta maraikio nja makiuga no nginyagia magekinya mucemanio-ini uyu na gutigirira ni maria kiria kiri ngoro-ini ciao. Ngiribotera Inooro TV ritwa riakwa ni Wambui wa Macharia.